Ni sawa. Bimeze bite? Ni sawa. Bimeze wane? Shana imaze iminsi narakubuze mani. Nyine kuntu bihagaze. Abakobwa b'iki gihe mwana bari kutwiryaho ngo turi babi ngo tugize gute ngo turi babi mani. Nanjye niko mbibona kabisa. Ariko reka maze nkubwire. Mwanjye 900 ubu ngubu ubona nsebye. Nagusebye uri inzobe ahubwo mwana umbwire ikintu cyatumye uba inzobe gutyo nanjye nzakisiga. Ahubwo mwana nanjye sinzi icyo banenge. Ariko menya hari ariko ndashaka kwitukuza mani. Ndashaka kwitukuza rero nka umutuku byatanje. Nanjye nukumbwira no nawe ndagutukuza. Reka mamagara niganye nzanire kuri mukorogo. Gaskikiri. Aha banka. Ndagushaka ugende ununganyirize ya mukorogo uyimbangukirize hano. Nayizane. Ndashaka kwitukuza mani. Ndashaka kwitukuza ku buryo mbikurikirana. Sawa niga yanjye. Sawa tugiye kwitukuza rero. Tugiye kwitukuza. Cyumweru ubungu umuntu ababaye inzobera. Itonda ariko nitukuze kuri kunini. Abakobwa bahora bavuga ngo ndi mubi noneho ndebaho nzabera mubi. Niwe siga agakombe kamwe ndisiga tubiri. Ego. Simbaye keza. Uri kuba keza cyakutse. Ubwo mu minsi iri imbere urabutwiga. Nditukuza. Kugira ngo umuntu akire indwara reka akira ibintu bimururira nibyo bituma umuntu akira. None nawe ndabona uri kwisiga ibintu bigize. Simbaye keza. Simbaye keza. Mu minsi iri imbere urabutwika biraba ari sawa. Urabona nabaye keza. Mu minsi iri imbere biraba ari sawa. Nditukuza kugira mukobwa uzongera kumbinga. Biraba ari sawa. Maze uzarebe n'abandi bose bigize amashabi. Mani kuba nje nitwa 900 mani ndakaze. Sani sawa kabisa. Izo zina wari kurahe. Uziko ndusha na mwana uziko bura mitsutsu na nuza na nyambo nabandi bose baranda bakubiye mani. None ngo baravuga noneho reba unakira mani. Nabo bose ndabakubiye. None ariko reka maze nkubwire igendo yundi ravuna ariko reka maze nitukuze. Itukuze rwose. Nanjye nukuma rwose nawe urisiga mukorogo nabaye keza. Isiga nk'amatura. Ngambwira mbwira se nabaye keza. Nabaye keza. No mu minsi iri imbere uraburi gutwika ahubwo uraba. None ubwo nabaye keza rero. Uraburi inzo bibaruta bose. Umbase ubwo nabaye keza rero. None ubu ngiye hiti ngiye sawa none umva reka maze ngubwira wongeye kubwa ibyana na nyina tu. Ariko reka maze ngubwira abakobwa b'iki gihe nabo barariho. Abakobwa bagira utuntu two kureha mani. Urangiye reka maze ngubwire nagiye kureba umukobwa arangije arambwira ngo nta kofi mfite. Yarambwiye ngo nta kofi mfite. Arangije arambwira ni ngo niyakundana n'umuhungu udafite amafaranga. Ndamubwira ni se mbura iki. Numva biko ndi mubi. Niga kataye kwitukuza none mbaye keza. Umuhungu uzongera kumbenga. Reka bizahita. Ahubwo niga yanjye umuhungu itukuze noneho tuzaye tugendana dupika twese. Ko ndafite ubwoba aranje mani ndikeza. Ushaka kuba wagize. Nase ko ndeba cyane nabaye mubi. Ntabwo uri mubi njyewe ndabijyanira rimwe muhira ndisiga nimugoroba ngiye kuryama. Tuvuge ngiye kubera ariko sibyo kutisigara. Ndisiga nimugoroba ngiye kuryama. Kanirebe muri telefone. Ndabona utwika mu minsi iri imbere urabubayoboye. Yewe. Urabuyoboye yewe ukuntu yo safuriye ndusha ubwiza. Urabubayoboye. Yanjye we